Muri nimero karindwi nka papa we Cristiano Ronaldo Jr. yakiye umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu ya Portugal y'abateye imyaka 15. Yabanje ku ntebe y'abasimbura mu kintu ikipe y'igihugu ya Portugal yatsinzemo ikipe y'igihugu ya Japan ibitego 4-1, harimo bitatu bya Rafael Cabral, umusore ukinira ekipe ya Sporting Club de Braga. Hanyuma icyo wamenya, Cristiano Jr. yinjiye mu kibuga ku minota 54 mu myaka ya 14 y'amavuko, yaje yambaye nimero karindwi nka papa we. Ikipe y'igihugu ya Portugal y'abateye imyaka 15 iri mu gihugu cya Croatia, aho agomba kuzakinira imikino itandukanye mu irushanwa ryitiriwe Vlatko Markovic. Bakaba bagomba gukina n'ikipe y'igihugu y'Ubugereki kuwa gatatu, hanyuma kuwa gatanu bagakina n'Ubwongereza, mu gihe ku cyumweru bazasoza bakina n'indi kipe izaba yageze ku mukino wa nyuma. Ese nimero karindwi azayihesha icyubahiro cyangwa izamuremerera?